rich footballers of the world. Viewers and listeners, today I present to you 120 world-renowned footballers who amassed wealth or riches through their best skills of football games, of which Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are some among the 122 rich footballers. With regard to these rich footballers, the explanation is given both in English and Ethiopian Amharic language alternately. Hereby I remind you not to forget to subscribe, share, like and comment. Football is a game played by two teams consisting of 11 players each. Each team strives to score as many goals as possible to win the opponent team. The game is watched by a stadium full of fans that each of them support their own team to see their team win the game. The fans encourage their teams to be victorious by singing, clapping hands, whistling, shouting loudly, forming colored smokes in the stadium, wearing the t-shirts of their team is. In line with this, a team with skilled football players, talented coach in football skills that could train well his footballers, the full supply of logistics including attractive payments to players, management of the football team and others as a whole contribute to the victory of the football game through having caps. Especially football players with the skill of running fast than the other players and controlling the ball and shooting to score goals, technical abilities to pass by players of the opponents, receiving a ball from players of one's own team and passing it to one's own player, or shooting capacities directly to a goal have a great contribution for scoring goals and win the game at the end of the day. In effect, of all these individuals and united performances and capabilities, our world has earned so many best footballers who are skilled in group and one's own effort that made them to contribute a lion's share to the success of their own teams. Hence, in effect, these have enabled them to win cups both at home and on other international football games at different times for their teams. However, these capabilities and skills have made some footballers to be best known throughout the world and to be pinpointed, shined and chosen as best players not only to their teams but also on the world level. This in turn has helped them to earn much more dollars and wealth and to be called the world's top known rich footballers. Hence, here below I introduce those best football players who have got fame by world's football game fans or lovers. Their skills on football game in effect have helped them to earn more wealth or riches to be called as millionaires and a billionaire due to their best performance during their time. Hence, here below I have presented 122 world-known rich footballers which are displayed on a video aligned side by side in moving video show style. Of the 122 rich footballers, countries that have registered rich footballers are Brazil 22, England 18, Spain 17, Germany 12, France 11, Italy 7, Asia 3, and US America 2 could have registered rich footballers. In addition to this, 7 African countries could get 7 rich footballers. All other 7 South America's countries, 7 rich footballers. All other 7 European countries, 14 rich footballers. Finally, all other Asian countries could get 3 rich footballers. Meanwhile, among the world 120 rich footballers, the richest of all them is Cristiano Ronaldo with $1.3 billion from Portugal. The second one is Lionel Messi with $980 million from Argentina. The richest between Cristiano Ronaldo and Lionel Messi is wide. The difference of wealth between the two is $320 million or 32.65%. By continuation, the third richest one is David Beckham with $450 million from England, and fourth one is Neymar with $280 million from Brazil. The richest difference between David Beckham and Neymar is wider by $170 million or 60.71%, which is by far greater percentage-wise than the difference exhibited between Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Further, I remind viewers to see other footballers' wealth riches under each of the footballers' photo which have been earned during their time or heydays, written in dollars with
a moving type of display. Finally, hereby I promise to present other information in relation to the world's best known rich footballers in another program. የዓለም ምርጥ ባለሀብት የእግር ኳስ ተጫዋቾች አድማጭ ተመልካቾች በዛሬው ዕለት በዓለማችን ታዋቂና ድንቅ ችሎታ ያላቸውን እንዲሁም በዚህ ችሎታቸው የበርካታ ሀብት ባለቤት የሆኑትን 122 የእግር ኳስ ተጫዋቾችን ክርስቲያኖ ሮናልዶና ሊዮኔል ሜሲን ጨምሮ በእንግሊዝኛና በአማርኛ የተቀናበረ በቪዲዮ የተደገፈ የገለጻ ፕሮግራም አቀርባለሁ። በዚሁ አጋጣሚም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ አስታውሳለሁ። የእግር ኳስ ጨዋታ 11 ተጫዋቾች ባሏቸው ሁለት የእግር ኳስ ቡድኖች መካከል የሚካሄድ ግጥሚያ ነው። የጨዋታው ግጥሚያ አንደኛው ቡድን ሌላኛውን ቡድን ለማሸነፍ የሚደረግ ፍልሚያ በመሆኑ ውጤቱን አጓጊ ያደርገዋል። የእግር ኳስ ጨዋታ ለማየት የሁለቱ ተጋጣሚ ቡድኖች ስታዲየም ሙሉ ደጋፊዎች በተገኙበት የሚካሄድ በመሆኑ ደጋፊዎች ቡድናቸውን እንዲያሸንፍ በጋራ በመዘመር፣ በመዝፈን፣ በማፏጨት፣ በማጨብጨብ፣ በመጮህ በስታዲየም ውስጥ የተለያዩ ቀለማት ያሏቸውን ጭሶች በመልቀቅና የሚደግፉትን ቡድን ማሊያ በመልበስ ድጋፋቸውን ይገልጻሉ። አንድ ቡድን አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ ምርጥ የሆኑ ተጫዋቾች፣ ብቃት ያለው አሰልጣኝ፣ በቂ የሆነ የተጫዋቾች የቴክኒክ ስልጠና፣ የማቴሪያልና የምግብ አቅርቦት፣ ለተጫዋቾች በቂ ገንዘብ ክፍያ፣ መልካም የሆነ አስተዳደርና ሌሎችም እንዲኖሩ ማድረግ ቡድኑ ተጋጣሚውን ቡድን በማሸነፍ የዋንጫዎች ባለቤት እንዲሆን ያደርገዋል። ከእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል ፈጣን ሯጭ የሆኑ፣ ኳስን በቀላሉ መቆጣጠር የሚችሉ፣ የመቱት ኳስ ሁሉ በአብዛኛው ጎል የሚሆንላቸው የተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾችን በቀላሉ አልፎ ለመሄድ የሚችል፣ ከቡድኑ አባላት ኳስ ተቀብሎ ለጓደኛው በማቀበል ወይም ራሱ መጥቶ ጎል ሊያደርግ የሚችልና ቡድኑን ለውጤት እና ለዋንጫዎች የሚያበቁ ተጫዋቾችን በኮከብነት ይታያሉ ወይም ይመረጣሉ። ስለሆነም በዓለማችን ውስጥ በሀገራቸውና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተደረጉ ግጥሚያዎች ላይ በመሳተፍ ቡድናቸውን ለታላላቅ ድል ያበቁና በተለያዩ ጊዜያትና ግጥሚያዎች ሀገራቸውን የብዙ ዋንጫዎች ባለቤት ያደረጉ በድሉ ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የያዙ በርካታ የእግር ኳስ ተጫዋቾች እንዳሉ ይታወቃል። የእነዚህ የድንቅ ኳስ ጨዋታና ውጤት ባለቤት የሆኑ የእግር ኳስ ተጫዋቾች በዓለም ደረጃ በዝነኝነት እንዲታወቁና ከብዙዎቹ መካከል ጎልተው እና አንጸባራቂ ሆነው እንዲወጡ አድርጓቸዋል። የእግር ኳስ ተጫዋቾች ብቃትን የተላበሰ ችሎታቸውን በመጠቀም አሸናፊና የዋንጫ ባለቤት በመሆናቸው በርካታ የእግር ኳስ ቡድኖች በብዙ ዶላሮች ክፍያ የራሳቸው ለማድረግ ሲሯሯጡ ይታያል። በዚህ ምክንያት ታዋቂ ተጫዋቾች ወደ ተሻለ ክፍያ ወደሚያገኙበት ቡድን ወይም ያሉበት ቡድንም የጊዜውን የገበያ ሁኔታ ባገናዘበ ክፍያ ስለሚያስተካክልላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ወደሆነ የሀብት ማማ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ስለሆነም ከዚህ በታች በዓለማችን እውቅ የሆኑ በእግር ኳስ የከበሩ የ122 ተጫዋቾችን ከአነስተኛው ገንዘብ ተከፋይ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ትልቁ የዶላር ተከፋዮች በቅደም ተከተል ከነትውልድ ሀገራቸው በቪዲዮ አቀርባለሁ። ከነዚህም ውስጥ ብራዚል 22፣ እንግሊዝ 18፣ ስፔን 17፣ ጀርመን 12፣ ፈረንሳይ 11፣ ጣሊያን 7፣ አሜሪካ 2 በእግር ኳስ የከበሩ ተጫዋቾች በቅደም ተከተል አሏቸው። ከነዚህ ተጨማሪ በአህጉር ደረጃ 7 የአፍሪካ ሀገራት 7 በእግር ኳስ የከበሩ ተጫዋቾች አሏቸው። ሀገራቱም ናይጄሪያ፣ አልጄሪያ፣ ሞሮኮ፣ ሲኒጋል፣ አይቮሪ ኮስት፣ ግብጽና ካሜሩን ናቸው። የተቀሩት 7 የደቡብ አሜሪካ ሀገራት 7፣ የተቀሩት 7 የአውሮፓ ሀገራት 14፣ የተቀሩት 3 የእስያ ሀገራት 3 በእግር ኳስ የከበሩ ተጫዋቾች አሏቸው። በሀብት ብዛት ረገድ ከሁሉም የእግር ኳስ ተጫዋቾች አንደኛው ሀብታም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ1.3 ቢሊዮን ዶላር ከፖርቹጋል ሲሆን ሁለተኛው ሊዮኔል ሜሲ በ980 ሚሊዮን ዶላር ከአርጀንቲና፣ ሶስተኛው ዴቪድ ቤካም በ450 ሚሊዮን ዶላር ከእንግሊዝ፣ አራተኛው ናይማር በ280 ሚሊዮን ዶላር ከብራዚል ናቸው። በክርስቲያኖ ሮናልዶ እና በሊዮኔል ሜሲ መካከል ያለው ልዩነት በጣም ሰፋ ያለ ነው። ይሄውም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊዮኔል ሜሲን በ320 ሚሊዮን ዶላር ወይም በ32.65% ይበልጠዋል። በዴቪድ ቤካም እና በናይማር መካከል የሀብት ልዩነት ደግሞ በፐርሰንቴጅ ወይ በመቶኛ ሲታይ ከላይኛዎቹ በጣም የሰፋ ነው። ይሄውም ዴቪድ ቤካም ናይማርን በ170 ሚሊዮን ዶላር ወይም በ60.71% ይበልጧል ማለት ነው። በመቀጠልም ተመልካቾች የሌሎችን ሀብታም የሆኑ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ያላቸውን የዶላር ሀብት መጠን የሚያሳየውን ዝርዝር በተንቀሳቃሽነት ከሚታየው የቪዲዮ ፎቶግራፋቸው ስር የተጻፈ በመሆኑ ከዛው ላይ ማየት የሚቻል መሆኑን ለመጥቀስ እወዳለሁ። በመጨረሻ በቀጣይ በእግር ኳስ ችሎታቸው በገንዘብ የከበሩትን የእግር ኳስ ተጫዋቾችን የተመለከቱ ሌሎች መረጃዎችን ይዤ የማቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እገልጻለሁ።